back to my channel. Tu na chuan, vui na chuan, vun rang stretch mark e now nei na an vun rang ang te kha now nei zo vun rang ang te kha le vun rang shang ang te kha tire dan kani shi do ni ser ni loving vun rang ani zo chuan kani shi ma in ka mangai fek chau ti kha lo shin le wala chuanin in request ka inge karon la tilau chuti ka sha mi lo shi tham wala mi lo ngai dam bo wala chanin lo karon la ti zia do na nya ka bai ve to khim lo shi tham le mol ma nei te o chanin tu na hian in ma motor hi atlem ma se te ma ka ngai ve thung do ni comment na khan ro shilan ni kar khat velin han tia in pe to lawa chen phe chuan kar khat vel mai bul en ko chu ka pe lawi ate intia natural remedy in mang do na ni chuan te ma ka ngaya khata natural remedy in mang pe lawa ni chuan dam doi te po in mang thei tho ni chuan tu na hian kani she tur hi ka in ma motor hi aloe vera shing hi inge ajel lawin aloe vera shing in ma mo ve thong do ni tu chuma chuan aloe vera gel hi fian te in a chunga mi a gel a khain la chhuak don ni chuan coconut oil hemi coconut oil hi hair oil coconut oil ani lawanya natural coconut oil ania chuan khami kha inge aloe vera ni in mix don ni khami aloe vera kha in ti sumanga in mix don ni khami coconut oil ne khan chuanin nitin in massage do ni in dul rang te le in vun rang ti khan inge nitin in pe kher lo pon ni khadana ta ti turanya chanin thlathum no a chuan a re effect ang a fai in chanin hem hi lo try le ula chanin inge indu zong khala reply ring thei thawa chanin ngai zong te hin anglawa a thenin ekhani remedy hi in ngai em line a thenin lo ngai lo vele thlet box ya kha te kha inge a chalo nyang ani lovin vun ain an lo wang zo kan ya chanin khami kha in lo chai lenga chanin kamai fek zo ti khala sha ola in comment na in ngai lo te mi lo shil lenga chanin kha voina kan in shil le thei chu ni se kamai fek zo na